kusema yale maneno Wachuka ameniambia wakiwa na mjumbe, na hiyo maneno tutakubaliana. Niguadwa ito ya kwanza, wameniambia nikuje Munyaka Secondary School, ni shule yenu. Kuna hall imekwama hapo, inataka shilingi milioni 13. Serikali yetu na William Ruto itatoa shilingi milioni 10 na MP atoe milioni 3, tumalize hiyo hall. Haunehega na milioni 5 tayari nimewacha hapo, kazi ianze, na nimemwambia mwalimu mkuu hiyo kazi ifanywe na vijana wa hapa Maina, na nimemwambia mwalimu mkuu simiti inunuliwe hapa kwa watu ya Maina. Ile mahitaji yote ya hiyo mjengo ipatiwe watu ya hapa ya Maina. Yona inywe meshi anywe kenuge gitunguru. Katiguo. Kamu gikero makedo gya thirikari no mwithwe. No mwithwe. Asanti. Ya pili, mambo ni hiyo tuliahidi kabla ya kuchaguliwa, ya kwamba mkichagua Rais William Ruto na mimi, mtuchagulie governor wa UDA, senator wa UDA, women rep wa UDA, mjumbe wa UDA, MCA wa UDA, tutakuja kusema asanti kwa kumjengea hiyo barabara ya rami. Tayari contractor amekuja site, na hiyo barabara tumemwambia ndani ya mwaka moja rais ama mimi tutakuja kuifungua rasmi. Nitoiguithania hau? Nitoiguithania? Aya. Sasa mimi nimekuja Maina, nimeitwa hapa na Wachuka mama yao na mjumbe, na ile kazi nimepewa ni kazi nitafanya, na nimeambiwa, nimeamrishwa. Unajua mimi ni mtu ya kuandikwa kazi, nyinyi ndio wadosi wetu. Kainyweti nywa dhogwa ito. Mimi nimeambiwa amri kutoka kwa watu ya Maina, kwa Rais William Ruto na Rigathi Gachagua, kazi ni moja. Mara moja tutayarishe title deeds ya watu ya Maina na tulete hapa. Na mimi nataka kutoa ahadi nikiwa hapa. Mimi nataka kutoa ahadi. Baada ya miezi 6, Rais William Ruto atafika hapa kupeana title deeds za watu ya Maina. Haunehega? Mieri igana? Eigana? Ekayoguo, eigana? Eigana? Keune kiriko daheana. Na nimuindie jarjare to ciama. Ithe mutio hau ni tukurikia. Ya ine, wakana mambo ya wanyama hawa ndovu. Ni wanyama ambaye hawana adabu. Hakuna mahindi wanapanda, hakuna maharagwe wanapanda, wanangojea mpande, wanakuja kuvuna pahali hawajapanda. Si ndio? Sisi tumekubaliana na KWS, tunatafuta pesa na huyu governor, mtupatie within 1 year, tunatafuta pesa tukuje tuweke fence. Wanyama wakae msituni na nyinyi mkae kwa shamba, kila mtu ashughulike na mambo yake. Wanyama wakule miti, wakule matawi, wakiona kitu yote wanaweza kula huko msituni wakule. Na nyinyi mulime yenu, mkule ile tabaki, mpeleke Nyahururu sokoni. Katiguo. Jogu ici ni itunogetie ni kuria indo ciene. Leu turaugire ng'ombe icio ciao cikare githaka-ini. Okorwo thigari cia KWS no mahota guciikama makabe manywa iria ku. Neguo na mbogo na ithue ng'ombe citu tureithirie ku na irio citu tureko turime na nigo turamureheire bataraitha muhote kurima. No thirikari ndingimuhe bataraitha murime irio icoka irio ni njogu. Ndetiguo na ne moe thirikari icio hitukete ni nyingi, gutire mundu wali ashughulikira andu aya Maina. Na thirikari iri kumuteithia andu a Maina ni thirikari ya William Samoei Ruto na Rigathi Gachagua. Wa muico ni twaritie na gavana mwina mugunda eka igiriria muri magairio neguo na ni mwendaga mai makure
nigetha mukahota kulima throughout the year na nitwaritie na gavana tukaiguithania tugicoka guka kurehe title thutha wa mieri 6 nitugakorwo na mubango kamili uria tubangite uria tuguthondeka mai nigetha muhote kulima wega nitwaiguithania karai ri gavana ngirikia nigetha tuhe atongoria ari na atongoria ingi muno wa ningwenda magaithanie ni turaugire uhoro wa njohi ya kuraga ciana citu tumesema pombe ambaye naua watoto wetu, ile pombe sumu lazima tumalizane naye. Imekwisha ama bado? Imekwisha ama bado? County Commissioner na watu yako simama ndio msikie sauti. Wapi County Commander simama. Mimi nataka muniambie ndio wasikie. Tado maratu kama tiraigua. Pombe imekwisha ama bado? Imekwisha ama bado? Munataka ikwishe isikwishe? Munataka ikwishe isikwishe? Mumesikia, sit down. Ndama yoro, Idemoti ya mera. Tunataka mambo ya hii pombe inamaliza watoto wetu tumalizane naye. Na leo tumefungua maternity na governor. Na hii maternity haina watoto kwa sababu vijana wamekunywa pombe wanalala kwa mtaro. Si ndio? Vijana wengine na wameoa juzi wanalala chini ya kitanda. Ule magikoma rungu wa gitanda mutimia ari iguru kweci ara igioneka. Sasa hiyo mtu malizie pombe ndio hiyo maternity governor ametujengea ijae. Anake na iretu njohi yathira ni mukuruta wira wanyu. Anake mwe tayari? Ithe wira ucio ndukiri muhuthu. Ni mukuruta? Ni mukuihuria maternity iyo? Ni mukuihuria? Ahiki mwe guku? Ni mukuihuria maternity? Kurotweka uguo. Haya keteni. Sasa ya mwisho nikimalizia ndio niseme. Sisi watu ya Mlima Kenya tuliungana nyuma ya Rais William Ruto na kwenda mbele kama jamii ya watu ya Mlima Kenya. Hatutaki mgawanyiko. Na hatutaki kuletewa siasa ambaye haina duni. Ati watu ya Nakuru, sijui watu ya Laikipia, sijui watu ya Murang'a, sijui watu ya Nyeri, sijui watu ya Meru, sijui watu ya Embu. Sisi ni kitu kimoja na tunataka tuungane. Ile 87% tulipigia William Ruto, tuongeze 13% iliyokuwa kwa Azimio. Tupigie rais wetu kura zake na tumuunge mkono tukiwa tunaongea lugha moja. Tuliaragia geke. Andũ aitũ ndĩmũririkanie ũrũmwe witũ nĩguo hinya witũ. Na nyũmba ĩtarĩ ndundu ĩgũthagwo na njũgũma ĩno. Ithuĩ kuma harĩa hothe andũ aitũ marĩ a Gĩkũyũ na Embu na Meru tũrĩaragia gĩkĩ na tũtingĩenda mũndũ ũngĩgeria gũtũgayania. Tondũ tũngĩgayanio tũngĩnyaganio ta mai matheru. No nginya tũnyitane twarie lugha ĩmwe. Na lugha ĩrĩa ĩrĩho nĩ atĩ ithuĩ nĩ twendaine na maũndũ maitũ nĩ tũmoĩ na tũtingĩtĩkĩra mũndũ oke gatagatĩ gaitũ. Tũrĩnyitanaga tũkendana tũkaria lugha ĩmwe nigetha tũkahota gũtindĩka maũndũ maitũ twĩ kĩndũ kĩmwe. Andũ a Nyahururu no mwende tũgayanio nĩ mũndũ? No mwetĩkĩre? Na ithuĩ nĩ mũndũ twagayũkanĩte nĩ mũkũririkana. Twanire ũru to hĩndĩ wa Rũirũ. Mwaka wa 2092 1992 tukigayũkana. Andũ a kũrĩa gwitũ Nyĩrĩ, andũ a Laikipia ĩno itũ, andũ a Nyandarua, andũ a Meru, andũ a Embu, andũ a Tharaka Nithi tũgĩthiĩ kwĩ Mwai wa Kĩbakĩ. Andũ a Murang'a, andũ a Kiambu, andũ a Nairobi magĩthiĩ kũrĩ Matiba. Tukiurira hau gatagati. Mwaka wa 1997
again tugika mahitio macio no mwaka wa 2002 tukiuhiga tugicunwo maitho ni mbaka tugituika andu ogi kuma rĩrĩa tuohĩgire tuturaga thirikari-inĩ tukinyitana 2002 tukihurira Mwai wa Kibaki tũrĩ ithuothe tukinyitana 2007 tukihurira Mwai wa Kibaki tũrĩ ithuothe tukinyitana 2013 tukihurira Uhuru wa Kenyatta tũrĩ ithuothe tukinyitana 2017 tukihurira Uhuru wa Kenyatta tũrĩ ithuothe turanyitana 2022 turahurira William Ruto tũrĩ ithuothe turenda tuikare ũguo tunyithanĩte na tuturaga mwaka wa 2027 Ngai atukinyia tukahurira William Ruto gikabu kimwe turi kindu kimwe na gutire hindi tugetikira tugayanio tondu munya tukagayanio maundu maitu ni makaharagana koguo ndira atongoria othe ndi mutongoria wanyu gitaro giki gia gatagati othe mahunjie urumwe wa nyumba yitu thutha wa President William Ruto na tutikanetikire mundu ugatugayania nitwaiguithania na tucoke tunyitirire atongoria aitu ni ngwenda uyu wacuka mama yao mumunyitirire na mukamuhoyagira nimukumunyitirira ni ngwenda ndagitari uyu wa Chira wa Karani mumunyitirire ni arageria ni araruta wira wega nimukumunyitirira ni ngwenda women rep witu Jane Kagiri mumunyitirire ni mwana witu mumuteithie ni ngwenda senator witu witagwo Kinyua John Kinyua mumunyitirire ni ngwenda gavana witu Joshua Irungu wa Kahora anyitirirwo nigetha tuhote guthie na mbere na maendeleo maitu na atongoria yothe ni andu akwa ni andu a president mirango yakwa ni mihingure mirango ya president ni mihingure moke twariririe uthii wa na mbere wa Laikipia ni twari na mujumbe wa guku witagwo Patrick Marino ni mumui na riria kura ciagire kuigana president witu aramuhe wira niwe principal secretary kuria kwa jeshi nwaigua Marino ngemi ciumaga naku wega umaga naku yanageria ona Jesu anjiririe Jerusalem atanathie Jude riu Marino mundu mugi ndari mihere yake mundu mugi ndari ki ni waigua thimo icia iko ndu kunyita wega ucarie muthuri haha ugitwa Kahora kwire ora ndauga na ni aigua ile ndaigua ikarathe PS witu koguo ri ni ndakena muno andu a Maina maundu macio mothe twarikanira ni nguhingia na ngiuka hindi yengi ngoka nguite indo icio twarikanira nitwaiguithania andu a Maina riu ngwenda atongoria maheo ndagika imwe tondu no tuguthie Nairobi gutanatuka nigetha mamugeithie riu ukawa Chira wa Karani nigetha uhe mama yao uthiete oguo ndagika imwe nigetha mageithie andu aya na heshima ya tuoka nao nigetha mageithanie asanteni sana mwathani amurathime